अतिथी देवो भव खऱ्या तरेन योग्य स्वरुपान गोंयान येवचो देखून आमी वावुरतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. गोंयान येवपी पर्यटकांक येरादारी पुलिसां कडल्यान पडपी तालावांचेर कितें करपाक येता जेणे करून तांचे प्रती आतिथ्यशील वागणूक मेळटली. तशेंच गोंयच्या दर्यावेळे वयली दर एक गजाल जी पर्यटकाक खटकता ती दर एक गजाल काडून उडोवपा विशीं गोंयचे पुलीस महासंचालक आनी पर्यटन अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन ह्या विशीं चर्चा केल्ल्याचें रोहन खंवटेन सांगलें. Tourism sector and we have started taking the changes, getting reforms what are required. Beach ajer पळयतकर beach cleaning जावं बाकीचे beach safety जावं other issues which are there illegally happening, that is something which have been irritating the tourists who have been coming down. आम्ही clean आणि safe beaches समज दितली message, a lot of things needed to be done. आज we have had meetings with the DGP and the concerned police officials that we need to work together, ensure that Atithi Devo Bhava really comes in proper form. एक म्हणल्यार फायन जे टुरिस्टांक मारता अनवॉन्टेडली, द हॅरेसमेंट और आय वुड से द प्रॉब्लम्स ऑफ द टुरिस्ट फेस नॉर्मली ऑन द हायवेज और रोड्स, वेदर दे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स वेर दे आर स्टॉप्ड फॉर चलान, ते पहिले परत रिव्यू करून तांकां कशें बरें करचें पडटा, हाऊ वी कॅन बी मोर हॉस्पिटेबल टू देम अँड शो दॅट वी आर रियली मिनींग द थीम ऑफ अतिथी देवो भव इज वन पार्ट. सेकंडली जो आमचे इन टर्म्स ऑफ द बीच, थंय बीच मॅनेजमेंटाक सर्वेलन्स कॅमेराज, हाऊ वी कॅन गेट बेटर इक्विप्ड फॅसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सेक्युरिटी टू द टुरिस्ट हू इज कमिंग, हू इज यूजिंग दिस पर्टिक्युलर बीच, at the same time ensuring that whatever facilities are required we are able to provide to them.